basi mono ekibindi gikere nturwa sore na Onsoft Studios. Mudogo ndo chotonya tekenyoro kwani kibego tonya use ntonya tenta chitimi uzakina kutali bobe mbuya nayo watere tosie mondo chabono Mudogo kwa mweta kwa nyomo bona alikuwa mwire wa kwani monta yosho kole bia kora konyole twani tenene oranga tigetwani banyenyarie baba usimone roibo nanyolire ndiye tenkire erebia userebia ubono gakini mbono urakwa na igo bino uri nyibwete bobe usanyibwete bia mbia muntu mubia musika ko nyomu kwasa mbia nyomire no simo no musacho mbia anayo anandamanyeti watulire mudogo mete kwari kuwaka haje esteri kwari kuruketa uniye kwase kenyore pe na nyareta lakini abasacha barenga kwa tigati nkwana ndasari bona tiganda kubuli abasacha barenga tiganda kubuli ka Bochaberi yani umuntu nato basacha na heli kochereri ya counting ati ngo esimi kumatere chipato ninga yemi chirenga chike ndo yakitaligo simite kumateka pato ni mudogo kakongira liko mudogo inyoranga ene nyomo kwa toeba ene nyomo neno chondiji nko advice mudogo ene nyomo etali okuruka kuri obe osenko mupima kwale iko tali manyoma na yalingi maserious ngamwete ngamenyete gocha kondreke nyoleke ma enkirete kwanza mna mwenye siku mara ngo chikuri chiro abuni ndabwero mugaka waneka gochama rwa barage lakini tali babe mudogo gusa hayo itata basacha ma speak nyoro maite na bali umaite test chabo ono semone rocheri kongo anyway Bochaberi ina mangano ngya konte to kotenga ndike suma nki kebena chaki mudogo ayete kwali kweto sine kini utapugati baba tigango kina bwate kini chokole kama tali kieni ga kina bwate Antivirus tiati nkwana bobe mudogo tigangire kibona yo Antivirus usimo ga kina rocha boli ayo kumitingo wigete neri ngatigango te usimo tamanyete nga mudogo kake kwetira basacha babonzi tamete ga mudogo ngachikira abujiri cyabo songo chiduka chonzi bio mena tachikira kona kirege ndo manyete usimo tamanyete nga mudogo nkonyori ngo sibore biru tamanyeti amanye usakugotika kwanza atali ngambabe mudogo no metra kinu usimo nabwata mukungu akagenda nabana batano tomanyeti abana ngibo mayete mbalinge bae abana bae balinge kimudogo neki pana mbali bae ayibona ngoge yomana neki bona mutangi weti bije inda mamye kukwate kindo gango tebi inche nkuigurite bya kwanza oborura bwa yo kunyagundi chamanga igongo tayi mudogo oborura na bade ikara kwari kuruka kuroso musacho yo kagendo yo nari kuigubo nari kusaba nyasaye gake otagukune nkoro ya mudogo otagukuna musacho nde bwenzi ora amonko nyoma mudogo aturiye kune ontomera nyasaye no muya nyasaye mutuko kumya mabwo kuniro usiemo napa okonyomire buya wone gake mudogo otagukirire ndamache okiriyo mubere okendi amanyinga oturiye musiemo ko mahete na kibona mubero yo no hogete iho kinda turiye tikano no china abere musi abere musi manga wiki mudogo gake ningo manyete lakini taringo etari nyomenta angani ngwa nyometu ngora kwangire kunsa okora na kumene tikano no siemone okamongera mangana osiemo igoro na kumene teno siemo yabo tanga boli ukamondendera mangana kiachiri nyomba kagechi karanga bana device no tigana akuboli nkwane no siemo mumurira mangana nkonyeke naki nkinda konyeke njibesa kongana asikinda go sambe kosa mudogo nana ari usagara nyasa yakonyu onyoro musacha akonyome bona nkikiragere nchiko go sambera nkikiragere kentonkeyo mudogo nyasa nana ari usaba akinyasaye mabura kini okororera mabira mbuya okoiro musacha oryoro siemo lakini rikongo ndina kino chobera rende senyome nduri etera uri ngamwete tindo koskanisha mudogo ngamwete tete ngwene mudogo nyomo tero osinya ndagire mwe kone suku muyegere suku meyibo mubukane yesu kumana amanyaburi mubukane na bukato nyekoro kabisa ka gochaji ibintu biri mukungundi bwense tanyare kokora mudogo no chota bwene nyomo nakibona umuntu uchi yani muruche ngamudogo ahogete mono mudogo tigango te nimbwate sababu ngo koteberi gesenga njoni manyete stage yokubiruka esteriyo berugete ninko manyete nakingo koboli no chomenya senyomeyo ina biruruka igo ne hamukoranga usimuyo naro mukiri usimuyo nere umuchaga
akarusi kinyambi sikwenda kurusi na utenga ki ekina ena enko testimony na ki obuke ngai buberte bono kina nyolo buke subete na relax bona mangala to busanga bonte bin aba mdogo akinora itera muti angotera bali baba gwiteta magi ena no moro kiunde ingo haye inju yari gotenga ngo ke tigango te injebna na korora ine gubuya na teba tiganche ngo ingonyora na enko advice ngabona advice yerega akino chota bo mwana minto tigango te koko nyomu fasting ugote ukweba basacha bali bonspi meta ya kwali kurana basacha igore onyore chibesa igore besa bona igani mete go gwamwa gobera nozimo okobo mutaka ebe so siemara kusene obe kwanza talinga mbobe mdogo bintu birio siema bwate usenyibete ne roni imoki akakodiso boli moboli akabeke byasi mugondo naliri yacha kore koraki kwa vesti akoraki anyorera ni roni byasi birio mugondo buli naitete karanga byasi bintu bisoke taucha ko rubindu ayibono ibwete ibwete na ita mugondo kan karre byasi bya yire mugondo na chanyo kwa stari ngambo ayibono no moro yonde ngo boli mudogo ibintu biri ibirogo biri na roje ibirogo bikogeche seti yamo ne fridge na mesa usine biyeroni eyo cha kurusi besa kakiakane mwere tenda mwa kenyureke yani utamadira nakiukanga wiko lakini nyasayo nyasayo tukusa muga suna marago na sabite nyasayo ganga muga akanguri muga gurkumusimu muga gotakugati mangana ko ngamangana tabwenereti naro kuboriga ibintu byose ni biyeroni kocha muri mafakiri so ngane biyeroni no nkene kiubwate nyoni nje nakina ingoriria baga kabonsiga tibesa nga make sure ngo umuntu kungike nyambi biye nere to cross nere amagendero tukushaka urusi to kugendera ndo no se mugondo rime mungu mwacha iga eroni ngo abantu bari bebengi ngo chabari fulisa kirento kiere kuira na muri moso mugondo muri me musimeke chisugo mochikona no se mugondo mudogo ngamudogo uno yagite bintu munuga ukaichore byoge ukabeke bintu binga mabati ya maiso no choke nyale mudogo yani basari mbali baya na rode bache bikumbe to nganje chabene rusani bye ko bateke nyoreke tumanyeti musani yo gontagura bwone iga bachabere gotagure advice naraga kona gotebiga uno mna kwa muri ko nyomo tigana na basacha bali bande tuwaro yo byekarali no nyoro buroiro umanyana ki na nyoro burere no ryo talije uri nere beto se munere ne embarasia kei o no sueswe monyene ojo gusaba ingo kitokore montora tene bochabere bono nche nintene no musacha mno ryo siemo usana ya fitedi mudogo harudi nga bochabere kwanza tali ngambo yani anu musani onemma iko kotai mudogo harudi nga anu musani lakini inki tundageti mate kangena ndike su bona tali mudogo tinakora njokolera mudogo tingangote riziko arenge gari abasacha barenga bari kukwakera rituko bona iga kora iga advice ngia rusie tinye binte bire muno rusie byoge byo begetabinga mabati takonya kochore binte biga beke yanga ya mana njukunya kubekere njukunya korokero berega beke yanga ya mana njukunya mabono bono rusie yange beke yanga ya mana tajire kokoro kibingu sengo chera ligoso no bwate bintu beke yanga ya mana yanga nimbika mwana kabo mukunguri okobera nyumba bono wokubeka bono yo osino muka kone beke tosina banya olta kingo beka eri ninje ngya kobeka igo acha bono yagite binte bantu kibakora basacha kibakora usikwamura utete ko bongi na kwari ko bongi kare utete ko bongi kwari ko bongi kwa enda hamwamwe mubwate hamwamuki mbwate nakina ndo ngajira boka nachite ngaje kupangira bana nche nkotebye kene injira abigeta marumu senga gusabira nyasa ngateba nyasa kuna mudogo enkora ya change atige konya kuraba kungwa basacha babe kinyoreke anyora masacha yamo akakunoro siemu njiro mobe na kuruta antivirus no kenyale no sanota boy mudogo noriga embarrasia kwanza tingo njiro masani yo mudogo na igure bia no nyombere no siemu tikanya saya baseseni ase gwere ndeyo lakini aye ndai tokiria mache tinye binte bigenda nyombo tumuke kwanza na muroje gora kiri mudogo akina igora na muroje ga gomana kiani ngekebe osina yakora kwa chete ukamosomera ukamutebia no chonya nina mudogo na aina morogyo mona nyolo gocha kwatu magoro kwatu mochiko na kiwa hataragire tali tiki yenda kuchika ni baswati ya besa yani kinyurike mungu wetu morembe tigana kutebi takora ndo zanga teke mungu wetu morembe tiunga ni Bochaberi nanga enda no musani no kubatu no kura no takuringo tebi kama muntu hano cheto agate byosi mu igoro yao utalinche bano igono bwate adui nendo musani bekora twali kinyurike ninche umusani ora tebi tisiri chao ninche nkiri ninche igono bwate adui langara libijani ngo langara lyabijani ngo
Igona yaturi mwandoni. Ikigere sokonte. Naragota ichi fact. Ngocha murimo ibintu byonse bimuru nebengi usayimo eronya imugiti. Utikare pio. Uchakwira mona prepare yourself nga kwera no mugundo chake kurima. Ai manyabo richengechi nachanya lokugurira chakona kwa afford kunya kugura ibintu byo kunya kibosi. Aye gwasore reserve no mukungu bono wa mwete uchakubugima. Tigangama Ngoro kana smart. Ngoro kana maritati. Oerenge tingango chande kugura Antivirus. Kwanza Antivirus kuno muntu chombio. Ndaba kwanza jana Antivirus kuno mto fit. Mudoko no kwane kata motebye kene. Tigango tebye kene bona. Ati kwa tigari kwa tikirigendo. Lakini Antivirus yo kunya kutenda bosi kwa. Nakiki nanchire tosemo. Osie mungi abate. Mungi abate. Usinibiri barabwate. Yesu. Epikipiki ne eroni. Nako tebye bingi ngocherera. Kwa sana rengi yako ntitwana na roto chikuya maji. Ekinge kuruma. Gitware kitokutwa. Ekinge basa kuruma. Obugima bwane butikane. Ekoro tekembe ketinche meta ngiko kagende. Mdogo akiche tingu inyo bweto byonyomire. Nje tingu bweto bobona. Ngeno kunya ko mbikira mangana kingine ke paitani kwe. Yanti na meta ngane kingine ke paitani. Nje hakike paitani bono gaki. Kimubwata gaki kose. Yango tebi gaka. Mdogo yango tebi yakene. Ukageta no osemo na bye kabwata. Musikana arali abigete randi. Ako motebi na jamu nyom. Bono ayo nakingo gotebi koraiga. Tusiange chibeka baga no mukungu abantu bekenyera bakora no mukungu osikire ori smart. Irangora. Yoro chitingi ino mukungu. Usa ino mukungu lakini ndi kilimwa kone sumba kwanza ainu no maitani vi. Ogo tande ndamire yetu ndamoro setina yetu kumbu. He, omwise ko binako na meta koro sene ndage. Omwise ko bitama itkiri kyos. Tigansa ko chiga bunye nje kumulire sumba kwanza ndi kintike baitani. Ono gakiora kwana yetu yana gotono rakwana nonye fika yoka no mate. Akikose. Usa ko kuna iga onyoro kunire bakarora. Amabaya na guchiga. Chwano kinagwajire. Mauga bosa. Ndoke mubere. Siamara bata. Acha bongi. Basi mono ekibindi keren turasore na Onsoft Studios. Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sako Plaza imeyo Gusii angena Kisii Stadium. Ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa no moncho wose studio genda Onsoft Studios rutare tukuria rero eri neba kwakere chibicha chingia eri nayo goke ekiagara bichane kerero wose ni Yesu guyo kwa wose ni Nyangi. Bichane eri tukundeli yonsi ne ra yago ne record yo kipu nyazago sini. Onsoft Studios ibe ya Kisii town.